بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. أدعوكم من مهار مكي مندني سنة روضتك به بيان أدي إدوستهق روضه فمنا كريفا ودوستك به بيان وتمان دور سن لبي عائشة غفان كبين رواية بني كمنا ودالوني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. رسول الله صلى الله عليه وسلم روضه هبومون جندوي එකලේග ෆාන් රෝද දෙන්නු වීල්ලානේ අහරමෙන් බුන ෆුමද්දාන්දේ ويفطر حتى نقول لا يصوم. අදී එකලේග ෆාන් රෝද යන්හුර රෝදන් නුහුන්නවා ෆරීකුලොමුන් ගෙන්දවයේ දෙන් එකලේග ෆාන් රෝදේ නුහිප්පවානේ අහරමෙන් බුන ෆුමද්දාන්දේ ඒක මුරාදකි එකලේග ෆාන් සිල්සිලා කර රෝද හිප්පවමුන් එබ ගෙන්දවයේ දෙන් අස්සාව බේකලුන් හීෆුළු කොෆුමද්දාන්දේ ඒකලේ ෆාන්දෙන් රෝදෙන් නු ඉල්ලානේ දුවාකුස් එබහි ෆරින් නුකුලවානේ අබදු සුන්නාන් රෝදයෂේ එබහි හැවරන් එකලේ ෆාන් සුන්නේ රෝද හිප්පවයේ අදි හැම එෆදෙන් රෝදෙන් නුහුන්නවස් එකලේ ෆාන් බයි ෆහර් හුන්නවයේ එක්ගොතකවස් එයි අසාවේ කලු මිහෙන් දන්නවා ෆමදාන් දෙන් එකලේ ෆාන් රෝදෙන් නු හිප්පවානේ සුන්නේ රෝදේ එගොතුගස් එකලේ ෆාන් හුන්නවයේ دمي ودارواني: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. تيمان كمانا دكي ودا نغنومي رسول الله صلى الله عليه وسلم إبس مسرق فريهم الرودا هبواني كوشي رمضان مسفيا إبس مسرق فريهم كليغ فان إكو إبهي تريس دوهو رودا هنواني كوت تيمان كمانا دكي ودا نغنومي. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. أدي مسرته كترين شعبان مسفيا إهن إبس مسرق كليفان إبر الرودا هبواني كوشتي من كمانا دكي ودا نغنوامي إبهي مسرته كترين سنن الرودا كليفان إم جناين هبواني شعبان ما هو كليفان إم جناين رودا هنواني رمضان مسفيا أمي حديث فلم بيان بينغواني كليفان ورق جناين سنن رودا هبواكان أدي مسرته كترين إبس مسرق كليفان فرهم يكر رودا إنه هبوا إبهي تريس دواه إكوشة رمضان مسفيا أدي مسرته كترين كليفان رمضان مسفيا إم جنا رودا هبواني شعبان ما كان مي حديث فلم بيان بينغدي. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. مع الله رسول الله أبو ذر كي بين رواية من كليفان ودالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم هربنا أمر كربيه كم محكوستين روده هيفما كم محكوتين روده هيفما أي تير ساد فنرا كم محجس كم مح مسرجس تير سا أي هندو ماهم كم مسرجس تير ساد فنرا متين دو رودين هرمكي أي ورا مستحب بيجن باكمه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. مع رسول الله أبو هريرة كبن رواية من كليفان وداروني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بالقربية එබ්බස් අංහිනකන් හලාල් වෙගෙන් නොවේ නොතහුද්ද වෙගෙන් නොවේ රෝද හිෆුමේ ඒනගේ ෆිරිමීහා හාසිර වේ හොට්ටේ ඒනගේ හුද්දයා නුලේ හුද්දයා එකුමෙනුවි ෆිරිමීහා හාසිර වේ හොට්ට ෆිරිමීහාගේ හුද්දයා කානුලා අබිමීහා රෝද හිෆුමකි එයි හුද්ද වෙගෙන් වා කමෙන්නු එයි සුන්න රෝද රම්දොම් මස්ෆියා සුන්නේ රෝදෙන් අබිමීහා හිෆඤ්ඤා ෆිරිමීහා කාරෙන් හුද්දන ගංජේන
ei eken besenge firmiha ge hak gombi miha ge macchawale bodu kam en riwayat ke rasulullah hadis qurani law kuntu amiran an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha timan kale fan miha ka sajida kurman amru kurawinama ami miha firmiha ya sajida kurman amru kurawima he ei ami miha firmiha ge macchawa ami miha ge haggu ge bodu kamunne ami miha da kuran ji haggu ge bodu kamunne ami hadis puno eba bayan ve ambi mihage macce firi mihage haggu bodu wegen waaka ei sunne roden anhinunnan hudda wegen nuwe hifume firi miha haziru huttai firi mihage hudda anule sunne rode kan abi miha hutta firi miha rode villar buna fiya rode jeheni villa rode jeheni villa sunne rode ka an abi miha hutta firi miha abi miha amur kuri rode villa ashe ehme je rode villen jeheni وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه ما الله رسول الله أبو سعيد كبين رواية من كلفان بداروني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي كربية ددوها كرودهيفون أي فطر عيد دوها أضحى عيد دوس مد عيد ددوها رودهيف ما كي حرام كمان عيد ددوها كرودهين هرجنوان وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم نبيشة كبن رواية من كليفان ودالواني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القربية أيام التشريق إبهي أي 11 12 13 أي حج ما هو 11 12 13 ميد وستك كي أي أيام أكل وشرب كيوما بويمغ دوستهيك وذكر الله عز وجل ادي الله ذكر كرمغ دوستهيك بهي algon men takbir me kiyani takbir kiyuma adi hajj werin edu hoga hajj werin mes takbir kiyen jehene edu wasta hoga gina hajj werin nafiya ehmi hunna etin do horoda hurma kiyes ei mana kurigen wakan etin do hajj werin nafiya hajj werin hudda hajj werin hudda hadiyu katilan nulibejje miha etin duhroden hurun hudda tin duhu hajjugar makka garode ifane anen hajju horode ifane emburi watanan as diha duhrode ifanje baqara suratu wallahi qurbani ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة معنى كي هديو قتلن لبجميها اتانغا هديو قتلن جهه نديها وندوه هديو قتلن لبجميها اين تنرود هفاشه مكة أي أيام التشريق تندو رود هفاشه مكة و7 إذا رجعتم أدي امبري بطنن أو مفهوغا أنن خير رود هفاره تلك 10 كاملة أي فريهم دي رود هديون لبجميع اين كاني هدي حجورنا كاني هدي أيام التشريق تندو رود هفون حجن نغس راحوغتي بميهنكن هدي نو تندو رود هفون وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري عائشة كفانا عبد الله بن عمر دبي كلمة كبن رواية من دبي كلمة بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى دفافن وي أيام التشريق روده فمه أي 11 12 13 حج مه 11 12 13 روده فم هدى نقربه إلا لمن لم يجد الهدي أي هدي لبجميها فيها هدي لبجميها ين هدى بكم في اتندوه روديهم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم مع الله رسول الله أبو هريرة كبن رواية من كلفان بداروني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القربية تباميهم هكر ويليره نوته هكر دو هكر نوته هكر ويليره خاصة نقراشه دمنا ماذا مباميهم خاصة هكر ويليره دمنا ماذا تباميهم دمنا ماذا هكر ويليره خاصة نقراشه إهن ريته كترين ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام أدي هكر دوس روديكن خاصة نقراشه دوسته كترين هكر دوس روديك خاصة نقراشه إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم مسألة نتي
barabar roda hifam anna mihaku ena roda hifa duwas dimavi hukur duwaku nuwata de duwahun eddo roda hifa mihe ei daud alayhi salam ge roda ei de duwahun eddo roda huru de duwahun eddo roda hifa mihaku hukur duwas dimavi jamassenete ena hifias nuwata 11 12 13 ge roda hifa miha dimavi 11 hukur duwa hai ena ves massenete ekamaku hama roda no hifa huru mihaku hukur duwas khassako roda hifa ge nuane දැන් හුකුරුදු රෝද හිෆා කමක වඤ්ඤා හදන් ජීහෙ ගොමි අන්නනි ෆහතුම් බයාම් වෙගෙන් وعنه ايضا قال ابي اسماعيل الله رسول النبي ابو هريره كمن روايه من كليفان وداروني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القربي لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه ابي اسماعيل الله رسول ابو هريره وداروني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القربي تيبامي كرهم اككوس هුකුරුදු රෝදන හිෆාෂේ إلا أن يصوم يوما قبله أي إيج كورين رودين هفنيا منوي نوات إيج فهون رودين هفنيا منوي إيجوتا هكردوها رودين هفه هكردوها رودين هفه يعني هكردوها كورين رودين هفنيا نوات هكردوها فهون رودين هفنيا براسرة هكر نوات هكر هنيرو هكر دوس خاص كوجن نوان روديك هم يكن هكردوها هفافا إهندوها كرو أندوها رودين هفه إيجوتا خاص كوجن نوان أي منا كربوا فاكمه sababaki hukurduha ki eide muslimun nanganna eiden e allah eidegge gotuga lavwa fawadu wahen ei edwas khassan kuramyoti rodaya wa anhu aidan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadis ma allah rasul abu hurairah ki ben riwayat man kalifan idalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawiye idan tasafa sha'ban fala tasumu shawban mas dibawajjadin tibami rodan hifashe shawban mas dibawajjadin tibami rodan hifashe rawahu al-khamsa wastankarahu ahmad می حدیث باین علم میداروانی ضعیفه می حدیث باین علم میداروانی ضعیفه دن می حدیث صحح کموگا විදාල වෙජ්ජේ ඉල්මරින් ශරහ කරවා ඉල්මරින් විදාලවනි මීගේ මුරාදකි අනේ මීගේ හුකුම් හරාම් වෙගෙන් මුමෙන් නෝනේ ආයිෂා ගෆාන විදාලවනි රම්ලොම් මස්ෆියවා එම්මෙ ගින රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රෝද හිප්පෝනි ශාබම් මහුගේ ශාබම් මහුගේ ෆහුෆන රාගේ කලිෆාන රෝද හිප්පේ කම් වෙස්සාබිතු එම ෆහුෆනරාග රෝදන හිෆම් මි හදීස් ෆුලුග මියොති දැන් මීගේ බයෙන් ඉල්මර විදාල හෙද මීගේ ශරහය බහුර එක් ගොතක රෝදන හිෆා මීහකු අම ශෞබාම් මහුගේ ෆනරය එලීම රෝද හිෆුන් ඒනෙ මක්රුහ වෙගෙන් වේ එක් ගොතක සුන්න රෝදන හිෆා මීහෙ ෆහුෆනරයන් ආම ඒන ගස්තු කුරි රෝද හිෆන් ඒනෙ මක්රුහ වෙගෙන් වන් ඒ කීවෙගෙන් එයි රෝද මස් ෆෙරෙන් වයරන් ඒනගේ හෂිගඬ ලොයිෆ් රෝද මහුගේ බය රෝද ඒනන් නුහිෆුන්ගේ කෂීගෙන් වාතිවේ එහෙම මිගොතන් ඉල්මර මිදාලනදී එයි එම්මෙ රාජිහුවගෙන් වාගොත කීවස් එක් ගොතකව සුන්නේ රෝද නුහිෆා හුරි මීහකු අම ශෞබම් මහුගේ ෆහුෆනරයන් එලීම රෝද හිෆන් ෆෙෂුන් එයි මකුරුහවගෙන් වාකම හරාමෙන් නු මකුරුහවගෙන් වාකම وعن الصماء بنت بصر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمغضها رواه 5 ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب ما الله رسول الله صمّا بنت بصر كبن رواية من كمنا ودالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القربية تيبامي هونير ظهر ودن نتباش هونير ظهر ودن هفاش فرض رودة فيها هونير ظهر ودن نهفاش فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب كايتشن نلبجيا එදුවහුගේ කාණෙච්චෙන් නැතියා මේ විස්කදුරු ගහුගේ තොරිකොලෙන් නමවස් නොත ගහෙග්ගේ තොරිකොල එහෙන් කොම්මස් ගහෙග්ගේ තොරිකොලෙන් නමවස් අෆෑලාෂ එදුවහුගේ රෝදන් හොන්නාෂ මුරාදකි දැන් කොම්මයකස් මි හදීස් ෆුළු බෙහෙගොතුන් අන ඉල්මෙරි විදාල බයින් ඉල්මෙරි විදාල නි මන්සූඛ වගෙන්වා හුකුමකේ මි රෝද අන හුකුරු හොනිර දොහ රෝදන් නොහුරු හොනිර දොහ රෝද හිෆුම් මනා කුරවිගෙන් වුන් mi mansukh wagamwa hukumake bayin ilmeri midalwani den bayin ilmeri behori mi hukum fulu sabit kurawafes ehme rakkater wagamwa gotaki honi hirduwa huwes hamayekan roden nohuru honi hirduwa hamayekan roden nohuru honi hirduwa ifanyas kommes edduwas gulum kommes edduwa gulum ehnya hukuru honi hiru ifidan ehnon honi hiru aditta isifidan hukuru duwas khassaku nukurun rodeka adihama efadan honi hiru duwas rodeka khassa nukurun ei rakkater wegen wagotaki ehennam honihirduwa ho hamekan roden hurumaku massalen haram wegen nuwe ei bayin ilmer mi hadis lo mansukh kama vidala wefawatiwe
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه مي حديث فلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم هني دهرو ده هيبوا أم سلمة رضي الله عنها كبن رواية من كمنا بدالون رسول الله صلى الله عليه وسلم ورق جنين رودت دوسته كترم ورق جنين رودين هنوي هنير دوها آديت دوس هنير دوها آديت دوس وكان يقول أدي حديث فلو كربوي إنهما يوم عيد للمشركين أي مشركون جدعيد إدد وهاكي مشركون جدعيد وأنا أريد أن أخالفهم تمن كليفان إدي وداع النوم إبامي هنا خلافهما එහෙම වෙන්නේ නැති එහෙම වේ කලිෆාන් රෝදයන් හුන්නවනේ මෙහර ඊදුගේ අස්ලු ખાસකමෙන් එකෑබොය හෙදුන් ඊදුගේ ખાસකමෙන් එකෑබොය හෙදුන් එහෙම වෙන් හුකුරු දොස්වස් ખાසන කුරාටේ රෝදයක කුරි හදීස් වලගේ බයන් වෙන් එදී හුකුරු දොස් රෝදයක ખાසන කුරාෂේ ඒ මුස්ලිමුගේ ඊදක වාතිය ඒ ඊදුගේ එම්මේ මුහිම්මුකම කිකෑබොය හෙදුන් කමුගේ වාතිය මුෂ්රිකුන්ගේ ඊදු දෙදුවහේ ඒ එහෙන් කමුන් තිමන් කලිෆාන් එදි වඩා ගන්නවනි එමිහුන්නා ඛිලාෆ් කුර්මෂේ එහෙම වෙන තිමන් කලිෆාන් හුන්නව නිරෝධයෂේ එදෙදු වහුගේ ගිනා وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة غير الترمذي ما الله رسول لوي أبو هريرة كمن رواية بني كليفان ودار بني رسول الله صلى الله عليه وسلم منا كروي عرفات دوهගේ රෝද අරෆාතුගා හුරගෙන් හිෆුන් ඒක මානක හජ් වරින්න අරෆාත් دوهගේ රෝද හිෆුන් මනා කරවා හැමියති hajj werin nummi hun eroda hifun sunna ekkan gada mustahabbu ei de haruge faafa fo hevigende hajj do hoge roda behegotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurabahwani ei isvediya ahara kuryan wan en haruge faafa fo hevigenda roda ke ei emme roda ge sawum de haruge faafa fo hevigendiun ei hajj werin nummi hunna rashuge tibe mi hun hajj do hoge roda ifun arafat do hoge roda ifun ekama ko arafatuge tibe mi hun arafat bimuge tibe mi hunna eroda evani mana kurabbafa ei hajj werin nan eroda evani mana kurabbafa عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد متفق عليه ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر مع الله صلى الله بن عمر وكبر رواية من يكلفان ودار وني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرفية لا صام من صام الأبد أبد روده فاميها එනක රෝදෙන් නොවේ එන හිර රෝදයක වෙස් නුනේ ඒක මානේ කොම්මෙ දුවා කරෝදෙන් හුන්න මීහා ඒ මනා කරවවහවන කොම්මෙ දුවා කරෝදෙන් හුරුන් ඒ ශරියතුක මනා කරවවහවා කන එම්මෙ හේ රෝදේ කියෙම්මෙ ගිනන් හිෆේන වෙස් මින් වරකි ඒ දෙදුව හුන් එද්දුවා ඒ දාවුද් අලයිහිස්සලාම්ගේ රෝද ඒ දෙදුව හුන් එද්දුව රෝදෙන් හිෆා හුන්නානි කොම්මෙ දුවා කරගෙන නුවානේ එහෙනනු මිසක් ජස්සියස්සයන් රෝද හිෆිකමු ගවියස් එබ්බා දුව රෝද දු කොල්ලන් ජිහේන එබ්බා දුවස් දුව රෝද දු කොල්ලන් ජිහේන අබදුගේ අබදු රෝද හුරුමක් රෝදෙන් හුරුමකි එයි මනා කොෆවා කමෙන් එයි එව්වස් දුවා කරෝද නොඉල්ලා දැන් එම්මෙ මායිවගෙන් වරෝදේ කී දාවුද් අලයිහිස්සලාම්ගේ රෝදකමක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් පුරවවනි එයි දෙදුව හුන් එද්දුව කලිෆාන් හුන්නවනි රෝදේ දෙදුව හුන් එද්දුව රෝදේ ඉෆම් බාබුල් ඉතිකාෆ ව ඛියාම රමදාන් ඉතිකාෆගේ මස්සලතක අදි රමදාන් මහුගේ ඛියාම කුරුම් බයන් වෙගෙන් වා බාබ් ඒ ඉතිකාෆ කිය රමදාන් මහ කුලිෆා අලකම ඉතිකාෆ දැන් ඛියාම රමදාන් ඒ තරාවිහ් නමාදේ කියස් මස්සලෙන්නේ තරාවිහ් නමාදේ කියස් මස්සෙන්නේ ඒ රමදාන් මහුගේ ඛියාමුල් ලයිල් ඒ වාහකත මි බාබුගේ බයන් වෙගෙන් දාන දැන් ඛියාම රමදාන් කුරීගේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ zamanuga කීෆාවා නමෙන් නුන් ඒ තරාවිහ් එනං කියුනි උමර් ගෆානුගේ zamanuga උමර් ගෆානු දෙවි නමෙන් ඒ තරාවිහ් දැන් හැම තරාවිහ් හැම ඛියාමුල් ලයිල් ඒරුගා ඒ නමාද කියා ඔලෙවනි හස් ඛියාමුල් ලයිල් මත ඛියාම රමදාන් එවාහකත ඉරාද කුරවියා දැන් අන්න රේක බයන් කුරානේ දැන් සවාලෙන් ඔබ්බේ පුලකු සවාල් කුරා